Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Usembut Menteri Rangba Kajela, ubak Prestun Tensong ulaong bakat ba mau Menteri Rangba bat kiwei pat ki para menteri sorkar ki bun kam lek peli mau nong rem ki kam penroi hakeleng ki jaka jong Kajela kitu ki nong dat ki nong Mawshynrut ki babun bat lek si kan mi la shai ban ong ba ubak Prestun wan penbiej ki nong Mawshynrut. Ya kani nakaliang ubak Prestun belakran ha kajingelang pat ba ya ka Mawshynrut PWD Roads Division lembat ya Shalang PWD Road Subdivision ha kasingi balang katayo hamadan riangdo Mawshynrut Civil Subdivision. Shu ubak Prestun ulapan paru da kabaong kawe ngakwa banong da kabashay kedar kani kamde ka Jingpynbiej nadu Kyllalyngkot en pentikena baka Ophis yung executive engineer ha Mawshynrut kan Trei Pura. UCM mga batki para minister ski bunkam ban lekbuk maunong rim bat ban play ya ki development baper hakeleng jong kejela bekelea kat mangidang le kumka itu kinong dat kinong Mawshynrut ki bapun man gaski la syai ulat kena kasami ke kubor ba udi puti CM mu Prestun tensong buat penbit yakin Mawshynrut kawe kabangakwa ban ong yaki dak kabasai kedak kani kamde ke Jingpynbiej nadu u Januari ngakwa ban ong yapi ngi pentikna baka Ophis jong u executive engineer hamni ka Ophis jong u SDO hamthe hasalang kan Trei Pura kata ka bangakwa ban ong yapi opposition joni na kapor sya kapor ikren lai project lai poskit nrengai hakajing start jogi patba omtang Mawshynrut nrei hakajila megla jogi barok kawai kibabishni krenla banle yelade toda perkat sia jarsi dalengok muta na marba ngi na kalian ke sarkar ni don hangne na kepenta ban syakri ki patba haboro anre photeli ki konsensi ndai ban ong tanga ke konsensi jonga ndai ban ong tanga ke konsensi jong CM henrei haki konsensi baper bad habangile kumta kabamut ngile ya kaba nginyo i bakajingkot ku katuj syakip patba jom kejela meklea joni barok kawai